ここからボールを Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási bravúrjai, és van még egy! Aztán egy micsoda öngól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! A gripping game at Darlington too, where the home side were hoping to push their playoff claim. A freakish own goal from Chris Brass got them going. Ronaldinho, watch and learn. Aber beim 0:0. Austria verliert 2 wichtige Punkte gegenüber Rapid und hat heute nichts zu lachen. Die Lacher hat dafür dieser Rotkreuzmann auf seiner Seite. חושבת על השלישי שלה, קמוקו קמרה מוציא לה את הכדור הזה מהרגליים ומרחיק את הכדור באופן סתמי לחלוטין, ותראו מה קורה.